Živijo, kot veste, so na otvoritveni slovesnosti Evropske prestolnice kulture njoki doživeli svetovno premiero kot tradicionalna jed našega goriškega območja. Kako se jih naredi, in to tiste prave, okusne, dajmo vprašati tiste, ki se na to najbolj spoznajo. Smo v oštariji Žogica, tako da kar pojdimo vprašati kuharje. Jakob, zaupaj nam, kako ratejo dobri njoki? Roke. Pri nas jih delamo ročno, domače njoke, je pa mojka, jajce, sol, drugo je vse v znanju. Tako da je, tle imamo majstre v naši Žogici, ki delajo. Mi v Sokanu imamo radi bolj trde njoke, tako da delamo jih z golažem, s kakšno dimljeno postrvjo, kozjim sirjem, rehutom. Ni da ni, v glavnem. Pridite, provajte, odlično. Come vi piacciono gli gnocchi? Sono buonissimi, entrambi, sia formaggi tartufo che goulash, molto buoni. E cosa ne avete imparato dai gnocchi? Che anche comunque in Slovenia sono una bella tradizione e che quest'anno, Go 2025, farà emergere questa tradizione, quindi bene, noi italiani siamo solo che felici. Mi raccomando, metti like e iscriviti al canale You Go Go!